Александр Сергеевич Пушкин, няня, подруга дней моих суровых. Голубка, дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых. Давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и мелет поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые ворота, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие, заботы теснят твою сейчас на грудь. То чудится тебе. Беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, а я знала, их только 3. Между кленов шепот осенний попросил: со мною умри. И обманут моей унылой, переменчивой злой судьбой, я ответила: милый, милый, я тоже умру с тобой. Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет над нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я вас не целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Роберт Рождественский. Человеку надо мало. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету, с человечеством родство, и всего одну планету, Землю, только и всего, и межзвездную дорогу, да мечту о скоростях. Это в сущности немного, это в общем-то пустяк. Не великая награда, не высокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Салауат Юлаев, Уралым. Ай, Уралым, Уралым, күгәреп яткан Уралым, нурга сумган түбәһе, күккә ашкан Уралым. Һине мактай йырдарым, һине данлай йырдарым. Төнен күккә ай калкһа, алтындай балкый Уралтау. Көндез күккә көн калкһа, көмештәй балкый Уралтау. Биттәрендә Уралтау, камыштай карагай урманың, итәгендә Уралтау, баластай болын кырдарың. Кызарып калккан кояшты, хайрап каршылай коштарың. Төньярап баткан кояшты, хайрап озата коштарың. Ай, Уралым, Уралым, һылу да һылу Уралым. Күзем бетһә лә телемдә, йырым бетмәне Уралым. Мактап курай уйнаһам, бетмәй дә торган көй булыр. Данлап йырым йырлаһам, бетмәй дә торган йыр булыр.
Мажид Гафури. Любовь. Любовь моя не гаснет, нет, но с каждым днем сильней. С дороги сбился я в саду по имени Любовь. Хочу противиться, но лишь склоняюсь перед ней. Бегу я прочь, но в руки к ней я попадаю вновь. Пытаюсь убежать опять, боюсь я сам себя. Я этой страстью удивлен, пред нею преклонен. Смогу ли от нее уйти, или в ней моя судьба? Огнем любовным окружен я с 4 сторон. Яшеренмә һин яшендән, дауылдан ҡасма. Йәйҙең хәтәр төндәрендә тәҙрәңне ас та, күкте күҙәт, тирбәндермәй керпек осоңдо. Бик яҡын итеп хәтерлә йыраҡ дуҫыңды. Йәшен юйһын бүлмәңдәге төндөң ҡараһын, һибелдереп сәстәреңде дауыл тараһын. Дауыл, дауыл, ул бит минең тере хәбәрем. Яҡын йәшен, яҡты йәшен, минең сәләмем. Мин һулармын ерҙә дауыл тынмаһа әгәр. Мин яндырмын һуңғы йәшен һүнгәнгә ҡәҙәр. Осоп киләйем, таң нурына мансып түштәрен, ниңә әле шул төш онотолмай, онотолғанда башҡа төштәрем. Табынында булды, ялтлай орден медаллары. 10 йыл элек 100 инеләр, 15 исән ҡалғандары. Донъя буталды бит дуҫтар, ветерандар аслы-туҡлы, тине бер ҡарт күҙен һөртөп. Пенсиябыҙ барлы-юҡлы. Элегерәк юлым төшөп, Герман ерендә булғайным, тине яуҙаш башын ийеп. Беҙ көпсөткән һалдаттары йәйрәп йәшәй, байып, сереп. Волга-Висла араһында күпме яугир ятып ҡалды. Кем һанаған хәбәрҙәрен? Илем белмәй хис юғында ҡайтҡандарҙың ҡәҙерҙәрен. Арыҫландай саҡтарында илгә ҡалған булды шулар. Ватанымдың һалдаттары үпкәләргә хаҡлы. Әлфиә Әбдрафикова. Фәрештә тип бел. Фәрештә тип бел һин башҡаларҙы, уйламаҫтан яман һүҙ әйтмә. Кеше күңелдәрен аямайса, бер дә юҡҡа әҙәм рәнйетмә. Әйләндереп баҫыуы ла мөмкин. Донъя бит ул үҙе буласа. Яманлыҡтың игелектәр булып, ҡайтҡаны юҡ әле бығаса. Мәүлихә Үҙәнбаева. Бала саҡ. Бала саҡты иҫкә алһам, шундай матур хистәр терелгән. Ябай ғына йортом ап-аҡ төҫтән, ап-аҡ төҫкә донъям терелгән. Ап-аҡ мейес, ап-аҡ нигеҙ буйы, ап-аҡ төҫтән пәрҙә эленгән. Карауатта ап-аҡ селтәр ябыу, әсәй ҡулдарынан сигелгән. Өҫтәлдәге тәмле ризыҡтар ҙа ап-аҡ төҫтән генә теҙелгән. Ап-аҡ ҡорот, һөт һәм ҡаймағы ла, эскән ҡатығымда аҡ төҫтән. Баҡсамдағы муйыл ағасы ла ап-аҡ төҫтә